history lama mi thiam ten sipui top dan chin hi omin an hua chikhat chu damdoi manga ti top medical ending le chikhat le chu mihring khosak phunga bettela to ve mai social ending ni in an soi pakhat na medical ending vaccine le damdoi thatak siam chu ani nuwa sipui chu zoi na kiama atop mai thina ni entir nan zong hri kan ti mai smallpox sipui po kha vaccine thatak mu chu ani nuwa zoi na kiama atop ve tamai ani kha panhina social ending mihring ten sipui hlauna kan nei to lo emo sipui lau shrimshima damchung nun man kan pe to lowa sipui ma chona malam kal kan tumhuna sipui po kiam ve le a atop ve mai thina ni anti kumsang ni liam ta a black death tia shedlar bubonic plague sipui wangin mi mak ta doi tel te me win nun na an chana tuna chu sipui chu kan tha to me ulawani sipui then khat top na chu dam doi wang ni lovin sipui ne na khosa khodan kongzon thiam wang po anima na le indo pui pakhat na hun lai sang kha zakwa som priat khan influenza Spanish influenza mizo pa then khat chuan French influenza anti sipui wangin mi mak ta doi som nga atanga zavelin nun na an chan pha indo pui wangin aza chi riat ani lovani chu sipuin khovel voi khata tuam chuan nu chuan tlang hri na sabak lo thi pui ve thei thawangin achang ve tamai ani tun thlengin alom renga mitam tak chuan sipui alo ningai to ti po an hre to lowani mishing te chiarang chu nun hlui kalsana nun thar kongzo kan du thina sipui indo pui le mangchia thlengin nutiang chona nun thar le englam thira kalchua san kan du thina ni COVID-19 sipui po hi medical ending zonga kong kan mulo chuan social ending zongin ahun top a intran mai rinania vaccine emo medicine thatak kan hu main mi pui hian kan in khwa khirdan hi anron ning leang ti in Dr. Dura Varga Medical Humanities History Department Exeter University UK chuan a soi e sipui hi engtin nge enghuna nge ato pangti tu main an la soi thelo ati bokani COVID-19 sipui hian US President chen na White House po athleng pha mi pani chuan na an kai to ani US mi pui za som ni chuangin na tho turan nei lo pha do na hriat ani bokani Germany a po mi puin anin khwa khirdan lungoi lovin an pung khoma mi za som thum chuang man an ni Australia ko pui Melbourne a po mi pui khwa khirdan du lovin mi za thum chuangin kong an choa sipui dar zaw lawa lo dang tu police nen anin ti boina police pakhatin liama tuara damdoina en kol ngalania mi som man an ni bokani mai ni som panga chanu khan mi pui sang tel lungoi lo pung khom chuan Spring Street a om Parliament Building an pana COVID-19 wanga lockdown le khwa khirna te hlip turin an niata police kuta thune na om lo dananga om kandu lockdown hlip ro ti in an awani vaccine mo damdo emom hu ma mishing ni tin khosak har san na hi Germany le Australia mai ni lo khovel ram tam taka athleng meka in khwa khirna dan laka do theina an nei lo tran towa he thila wang hian nun na tam tak ala liam zel dona e virus sipui po hian damna tur hun rem chang ala nei zel don po ani mele khovela sipui leng me COVID-19 chu mi mak ta doi nga chuangin an kai to a mi noi thum sing ni sang riat chuangin an thi pui to bokani tun kar ni lai ni khan shikai mu chua bel hi ram sang sanga mi noi khalle sang rukomin WHO report a ni khata shikai mu chu an tamber ni ani US chu shikai tamna le Asia wanga thi tamna berram alani chunjom zel COVID-19 kongzo dan chu December ni som thum pakhat sang ni le som pakwa coronavirus leng chungchanga report ma saber chu Wuhan Municipal Health Commission China chuan siamin pneumonia lam chi ti in asoi January ni khat sang ni som ni US Center for Disease Control and Prevention chuan Wuhan seafood market chu Shiron chuan ania arin thua soya e market hi khar zui ngalani January ni thum Wuhan airport atanga jin chuak te chu changi airport a Wuhan a shikai anom wang hian screening nei sakvek anni January ni li World Health Organization chuan official Twitter a
China in anrama pneumonia lamchi nia langshi aleng tia report thu atar langa ma se he shi mu na Hubei province khopui Wuhana chuan thi pui an la om lova an na chan tak hi chui chian mek ani ti nan soi January ninga WHO chuan China jin khap le insum don ton lamchi ti top na siam lo turin ngen na siam January ni ruk Wuhana shileng an chui na masa bird flu seasonal flu SARS le MERS an ni lo ti hriat ani shikai hi mi somruk don an tling to a ma se mishing le mishinga in kai chon thei ti hriat na ala om lo ani January ni sari China thu nei tu te chuan shileng coronavirus hi aminga tan 2019 NCOV ti in an phu lai lo kani January ni som pakhat Wuhan dam do ina en kol lai kum somruk le pakhat mi chu athia he shi wanga thima saberani China chuan shikai za ta report chu siam thale in shikai za thi somli le pakhat ni in a soi le ani January ni som pathum Thailand a Wuhan atanga ho meiche pakhat chu shi hi akai ti hriat ani January ni som panga Japan a shikai mu ani vele a ani po hi Wuhan a cheng thin ani January ni som pasari Wuhan a shi wangin mi pakhat thi aom belle US chuan Wuhan atanga ho te chu screening anei pui tan ani January ni som ni ram engemaw zatin airport a screening an kal pui tana China a shi wanga thi pathum om to in akai mi sa chuang an tling to ani January ni som ni pakhat US a shikai ma saber China atanga ho mu ania damdoina da lu ngalani January ni som ni atanga ni khat WHO expert te chuan Shileng chungchang zir chiang turin Wuhan an tloa shikai mi changa chuang om to in mi som pasarin an thi pui to ani January ni som ni panni WHO expert te chuan thu chu asiamin Wuhan na Shileng an zir chian na mishing le mishinga in kai chon the nia alan thuan soi January ni som ni pali China in khopui then khata jin chuak khapna ati chuaka Wuhan na shikai an pun zela wangin temporary hospital sak tranani January ni som ni paruk US sarkar in Wuhan ha America mi om te hroi chu an ni tur thua puang Friends Point an mi te hroi chu tumin ma ala zui bok January ni som thum WHO in Public Health Emergency of International Concern apuang hei hi kumsang ni panga a International Health Regulation man ani nuwa WHO in PHEIC apon tum ruk na ni China ba ka ram dang som ni pahnia shikai mu an ni to ani February ni khat Russia Spain le Sweden a shikai mu an ni US in kar ni liam ta chung China tlo tu te anrama lu akhapa China rampona shi wanga thi report an la om lawani February ni hi Philippines a shikai pakhata thia China rampona shi wanga thi om ma saberani February ni sari Chinese doctor he shileng chungchang warning ti chua tum nia soi chu shia kai nuwa Wuhan damdoina athi February ni som pakhat shileng mek novel coronavirus chu WHO in official minga COVID-19 ti wa ani thua puang hei hi coronavirus disease for 2019 ti nani February ni som panni Khovela mobile event lian ber Mobile World Congress chu shileng wangin thulani February ni som ni panni Italia shikai zinga pakhat thin anrama he shi wanga thima saberani February ni som ni pasari North Korea shrekani chungchang zir chiang tu UN panel chuan WHO nena North Korea in shileng laka in vena turdam doile man ruate athon lu aphal sakani February ni som ni pakwa US a shileng wanga thima saber report ani US chuan South Korea Iran le Italy a jin khapna asiam ngalbok March ni thum WHO in COVID-19 kai thisa chu khovel puma 3.4% ani thu soin ama anlo chu dan ain asang tia soi COVID-19 vaccine le encol na ala lova ma se shileng hi khwakhir thei alani thu soi March ninga US Congress chuan shileng dona tan emergency bill US dollar tluk le dingon briat point pathuma pasa andrama state som palia shikai mu anni to bokani March niru Japan Prime Minister Shinzo Abe chuan South Korea le Sri Lanka luarna tanga lu te chu karni chung khung than zel anni tur thua puanga hei hi South Korea lam chuan asoi sial na sale
March ni kwa Italy Prime Minister Giuseppe Conte chuan hrileng wangin anram puma in khar khipna apuang March ni som pakhat meeting joint mission le research tumeng amazat nei nuwa World Health Organization chuan COVID-19 chu khovel puma hripuileng pandemic a apuanga he thua puan hian ram sang sanga hrikai mu chua hi mi noi khat sing ni sang ruk zan hi som panga anom to ani